Iqembu linabadlali abanjengokapteni wama-Springboks uSiya Kolisi, umdlali ovelele wonyaka ku-World Rugby uPeter Step du Toit, uBongi Mbonambi kanye nomqeqeshi weqembu uJack Ninaber. Omunye obaliwe ukapteni wama-Blitzbok uSiviwe Soyiswapi kanye nokapteni weqembu labesimame lama-Springbok uZinhle Mphupha. South Africa bisupport ngoba seJapan ngabantu base South Africa basincedayo and ngoku abantu banida thina sisebenza iplatform yethu esenza lona namhlanje sithi enkosi. Lo mqhudelwano uvumela ukuthi abalandeli baklomele ngeimpahla nakho konke okwakusetshenziswa ama-Springboks emqhudelwaneni we-World Cup. Amalungu amaqembu ahlukene nawo abekhona ezokweseka ukuqhakambiswa kokubi bodlame olweyananiswa nobulili lapha eNingizimu Afrika nokulwela ukuthi siphele lesihlava. Kunzima solokuthi uyavuka nje uva kukhona umntana orechiwe umama obulewe ngumuntu ongumfana, so it's just a call out apho kotata sithande njengomama benu njengosisi benu njengomakhulu benu and sihlale sibambisane and into izoqala ngomuntu. Ama-Springboks aletha intokozo kubalandeli baseNingizimu Afrika kulandela ukuthi aphumelele i-World Cup eJapan. Nginguthemba Shiba weZindaba ze-SABC.